Kajing penmana jong ke Sorkar ban Pyndait vehicle tracking device habaro ki kali kamai kala pelong ye keseng kinongnya taxi East Khasi Hills Taxi Welfare Association bat ko all Jaintia Commercial Vehicles Association ha ke Sautrik Rempang ban ye kren berusimbut Menteri Rangba oba senyau bahalang dhar ubapet ye ketana transport jong ke jela. Ha kajing kren bikila pathai Khubor hadin kajing kendu yoba senyau bahalang dhar u Presiden jong kiseng nongnya kali kamai oba donbosco jerwa ulai thu ka Sorkar kalarai ban Pynsangeh no ban Pyndait vehicle tracking device ye ki taksi kamai ha kajela kat bai ki wei pat ki bakamai shabar kajela endang ye kren la ki don kam ne em ban Pyndait ye ki tracking device Ya, kami di baka negasi, do Deputy Chief Minister in charge of Transport Department, mas halang dhar, ila ayang ika assurance, kami di baka jeng persa jungi vehicle tracking device, bala eye notification laka central government nangte. Te namar play bangi persa kami kulong baka jinglong jingman jungi muka takar kum kamai ke jungi kaya phaya baki green area kum songno ka geographically ba ngingi em bak maki em kaya phaya karkum man na dong mangi hangni ngilong trai mangi ki kali kamai am chikiwe ki jala ki long trai ki agencies te hakju apor bangi yamantahi ni sokman sikadaya ba nagalyang Deputy CM la aya ka assurance ka ba 100 out of 100% ba yakini kali ba kamay locally within states lani hapo ka states un pelag no bat yaman tahi nang le ka system baki padba baki try kali kinong kibayasha la banlong la sha ka sila banlong nen la sila banlong yaman ta ka singi tempat la banlong kalong no kanta namar balik kalong bakaya bi ka system te hakju ko por kalong ba ni tracking device hi kadai bet na kwanta ka safety jong kinong le nang wan but ka safety jong nong le nang wan hi ka ba ngili kali ba kamay lokali ngila de bu lupa ya ki pat ba nang song kali buat kunjuru yang ki ba nya kali lokali ngila dan lupa safety nama bangim le jangai kwan ong ta ngidan be tang ko sit lo jong ke habide ba ki we pat ki kali ki ba interstates ya gitu hi galong ba nginang don apreng kejing ekran maka la banlang benweng lang yaki nani em ne ya kata galong don apreng kejing ekran kampat long 100% ke assurance ke ba nang liang CM te henry ke bala 100% minta galong baitang ikli ba kamay lokali hapok state te ni sngo tanga tahi ni sngo ban ai khublai sikadaya ya kita ba ki balaya sha ya katu ka nadu tu kasni ba kila penmi tu notification ba ki kramlit Pyndait tu tiar lane ki kramlit si hiru ba dia ka kot kasla ibu khan man nang nadu la sha kasni la man si khan Pyndait tiar but nang ni sakmat na sukuntu tu de yak Sorkar ba la kuno ba nai warra sibun than ki company ki bana sabar da ka bapin ai subsidy sibun ha ka bapin krong pali khajana ba kame nangi kitra jala tang ta hi ki ko ta message ka banga ai social ka Sorkar ba pununa na ya ki company ki bana sabar warnam krong khajana ngi ki ba ndai ta phi krong khajana ngi ba he phi ai subsidy ba he pali ki wei par kame ha pin krong ta ngi gi dik jai bantri ko ngile ban kio ngim dik jai bantri ba ngila im ha kata ka bangi laki lupa ini long developing ha brok kilian kan ha ka kamai kanji riyo kokot mane ha ka puli ti nang sedang nginang long developing ha brok kilian ti tangita nang ngi si